Kanti ke uMike Makaab weProsport International oyi-agent yomdlali weMamelodi Sundowns uPromise Mkhuma. Kanti ke uMike Makaab uthi njengamanje ke usebhizi ke neqembu leMamelodi Sundowns lapho ezama khona ukuthi atholele yena ke uPromise Mkhuma iqembu elisha ngenxa yokuthi ke lana ke kwiMamelodi Sundowns lo mdlali ke akayitholi ke yona ke igame time. Kanti ke lo mdlali uyothola ke ithuba ngoJanuary lokuthi ke mhlawumbe beyangasayinwa iSupersport United kanye neCape Town City. Omabili ke lamaqembu ayashowa ke interest kuyena ke lo mdlali, kodwa ke kwathola ukuthi ke lo mdlali usasene contract ke 5 years neqembu ke leMamelodi Sundowns. Njengamanje ke yena ke uMike Makaab usazama ukuthi amkhulule ke lo mdlali eqenjini ke leMamelodi Sundowns ukuze ke naye akwazi ukuthi ke athole yona ke igame time kwelinye ke lamaqembu.